Mameno wasemu akwa bamfam Adom TV Badwam health tips so na watchi mu nkomo low libido obi a natenka ewo fomo yedi nkomo na neno ya ba behwede ye deba ahokyere na say medical condition dog ebobo bi so de endpoint homeopathic clinic na dawoma ene yedi dwede yi ebro ye wie pe dog de number no besa to ho na fe ya to aso dog ene so memu akwa ba mejo so low libido watenka ewo fomo ene ye hwede na de saade ne ba eno ma enipa oba na be ma atenka ekofom relationship problems etimi de ba eti ye obi ho a ye wo medical conditions ye wo psychological ene ye wo relationship problem obi a obviously abanama ne wanya abanama ne obviously no watenka se no I say ye ne ma bi adwuman na bosome be so na sika no untimi nya scout betu ya wekese kakra no enya maaye no sebi ho ba fi a wan kan untrimu anjene no wo dwene no ba bi ho but eno no ye transient eno no ye short while okay obi a ebi a wo ne wo partner eno man ko yie ebi a mo relationship problem temporarily no ebetimi de saade na ba okay but bebre no an obi ho a oni ne yini ni problem onya abama ne bi bibia wobisa no a woni hwee bi a yesa da ha no a de saade na ba anase wonya enya bipolar bi ne wonya psychological problem bia na atenka no foma it could be a medical condition especially mema no obi wa ye fa bibi testosterone ene ye male androgen hormone ene is responsible for sexual desire so obema be peja so obenya atenka testosterone play a major role what the ene say e diminish e reduce a amwatenka ekofa fom ti bema bia no abema no betanya saade no bebre no an obi wa young na di aba fom but especially empe omu nyini a mema nyini a both testosterone level no e ba fom na estrogen level no e rise etimma atenka e ba in the age e kwa ye factor obi so ho anam yade bi diabetes diabetes there e ha no bebre eti diabetes timi affect the effect of diabetes complication of diabetes no etimi affect our nerves no baby atenka ne famu no eti atenka e fa nerves im eti nerves enipa nerves no is electrical wires no and na atenka fam enye moja ne fa nerves im eti bema bia anaso oba bia ne nerves no chase e break down no na atenka chase se e ba fam eti bo so mo amotanya na asese wo mo omo hyehye wo mo bibi ne nam honam duanim honam ye dududu ene waye cheko waye titiriti wo nerves na chase e ba fam nti sa transmitters no nti obi wa wo so ne mu a onte sa atenka no ti ne nkora ye ankora wo be pa ne ho kora won sabo ne ketua bi ana wi ni diaper no abo se ogina so bawe chase that time no nerves no aja solid aye adwuma ye nyini no aye break down no na sa atenka no asase se ekofom eno no ya ade ba ko ho ade sa ade ba e infections ema ne mema infections bema wonya gonorrhea wonya syphilis wonya chlamydia obema mu hyehyew emu ya wo ya emu twetwem emu atenka ekofom oba wonya white na se bi sante fi na se ba na se no nso gu no ema na tenka edey ekofom obi wo a ye wo especially man so no omu ebi mu du menopause a ebi atenka no hormones no e sha asese enti ema atenka obi a wonya bleeding pulse okot ojan nan a moja ne pram se de wo don so no wow it was over a period of time a ema atenka e dey ekofom wo nerves ni say break down bi ni nyina no another side effect of medication ni nyina no etimi ema atenka e dey ekofom ndi watenka na ekofom no it could be say yade bi ayade ni betima di unya e na di atenka no e dey e ba form number no ye 0244 86 70 68 0244 endpoint number no 0244 86 70 68 yada say Dr. Duboaten na yete ne nka no nyame ya adom ne ye wonkwa ete ase ochena wadaro maka ye ho na ye ntoa ye nkomoyi eso